Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Da li biste bile ljubazni da nam objasnite šta je to što imate na sebi? To je svakako narodno nošnje, ali mnogi ne znaju kako se sve to zove. Ovo su toke, onda jelek, onda pojas, suknja, onda kecelja. Naravno, tu su i opanci. Tu su i opanci i čarape. Sve to mora da bude ručni rad, je li tako? Pa da, uglavnom je tako. Ručni rad. Treba vremena da se sve to napravi i da vama to lepo stoji. Da li je teško nabaviti narodnu nošnju za ove igre? Da, jeste jako teško jer nošnja je pre svega vrlo skupa i vrlo retka. Kako se vi snalazite? Pa iz kuda i neko od kuće donese, se zavisi. Znači, prevashodno je ovo u pitanju velika ljubav prema folkloru, je li tako? Da, Volite da igrate? Mnogo. A da pevate? da. Koje pesme najčešće izvodite? Pa sve zavisi, vezane su za temu. Pa, na primjer, ako je tema o Kosovu, onda pevamo kosovske božure, Crven cvijet i tako. I sve zavisi iz dijelova Srbije. Da li imate možda omiljenu igru ili omiljenu izvornu pesmu? Pa Šumadija. Šumadija. A pesma? Kosovski božuri.